Tri prsta idu prema meni, a samo jedan ide prema njemu. The seller needs help. Da vidimo šta kažu naši kupci i onda imamo povrat na počet. What you do or what you do. You're the authority. You're the only one. Tukaj in sedaj. Da sem se spoznal z nepremičninami. Nepremičnine na koncu koncev